لا أنصح أحدا أن يخرج للغرب إلا إذا كان محصنا في دينه محصنا. السلام عليكم إخوتي الكرام. салом ва раҳмати аллоҳ бар шумо бод. имрӯз мо хулосаи муҳимтарин масъалаҳоро ки дар маърузаҳои гузашта масъалаи фитрӣ будани далелҳо оиди мавҷудияти аллоҳ дида баромадем ҷамъбаст мекунем ва ба баъзе танқидҳое ки нисбат ба мо садо дода шуданд посух хоҳем дод. мо фаҳмонидем ки инсон дорои фитрати модарзод аст ва ҷузъҳои муайяни онро чунин равшан намудем: тамоюли динӣ, қоидаҳои мантиқӣ, фитрати модарзод, ҳисси маънои ҳастӣ, ҳисси озодии ихтиёр. мо далелҳои исботкунандаи ҳар яке аз ин ҷузъҳои фитратро таҳлил кардем ки мавҷудияти Парвардигори мутаолро тасдиқ мекунанд ва нишон додем ки мавқеи ислом нисбат ба ҳар кадоме аз онҳо чӣ тавр ақлонӣ ва ҳамоҳанг аст. ҳамчунин мо фаҳмонидем ки атеизм дар муносибат ба ҳар яке аз ин ҷузъҳо ба бунбаст меояд ва асоси ин бунбаст саркашии атеизм дар ҷаҳонбинии моддиаш аст ки ғояи вуҷуд доштани офаридгорро ки инсонро бо ин фитрати модарзод офаридааст рад мекунад. мо фаҳмидем ки атеизм мавқеи зерин дорад: инкор кардани воқеиятҳои эътирофшуда ва возеҳ, комилан муноқис будани хулосаҳои он ки барои мардум нафратоваранд, таҳқири арзиш ва шарафи инсонӣ, эътимод надоштан ба ақл ва эҳсосоти инсон. мо инчунин равшан баён намудем ки вақте атеизм кӯшиш мекунад аз яке аз ин мушкилот наҷот ёбад, ногузир ба мушкилии дигар меафтад. масалан, агар қоидаҳои мантиқиро эътироф кунад, бо ҷаҳонбинии моддияш мухолифат мекунад. агар кӯшиш кунад дар моддият пайваста бошад, қоидаҳои мантиқиро рад мекунад. агар барои наҷот аз бадахлоқие ки ҷаҳонбинии моддияш меорад кӯшиш намояд, бо моддияти худ дар зиддият меафтад ва агар ба моддияти худ содиқ бимонад, ба хулосаҳои ахлоқие мерасад ки мардум аз он нафрат пайдо мекунанд. аз ин рӯ гуфтаҳои ман изҳороти бадахлоқӣ ки баъзе атеистон баён намуданд ё ин ки принсипҳои мантиқӣ, принсипҳои сабабиятро қабул надоранд, розӣ нестам, ҳеҷ фоидаи надоранд. чаро? зеро ин радкунӣ ӯро ба қабул накардани ҷаҳонбинии атеизм бурда мерасонад. бинобар ин мо дар аксари ҳолатҳо чунин ибораҳоро истифода бурдем: атеизм дар ин маврид мушкилот намебинад, ё аз одоби атеизм чунин ва чунин ба миён меояд. мо илтимос мекунем ки гуфтаҳои моро бар асоси он ки на ҳамаи атеистҳо ҳамин тавр мегӯянд баҳс накунед. мавқеъҳое ки мо зикр кардем натиҷаҳои табиии атеизм мебошанд, ҳатто агар баъзе атеистон бо онҳо розӣ набошанд ҳам. мо инчунин равшан баён намудем ки чӣ гуна рад кардани фитрати модарзод аз ҷониби атеизм шиорҳояшро вайрон мекунад. масалан, ман ба ақл эҳтиром дорам, ман ба инсон эътимод дорам, ман ба илм эътимод дорам. дар маърузаи панҷум мо нишон додем ки атеизм чӣ гуна илм ва фанро таҳқир ва тағйир медиҳад. дар маърузаҳои шашум, ҳафтум ва ҳаштум баён намудем ки чӣ гуна атеизм инсон ва ахлоқи ӯро бадном мекунад. дар маърузаҳои нуҳум, даҳум ва ёздаҳум баён кардем ки чӣ гуна атеизм илми таҷрибавиро вайрон мекунад. ин шикасти шиорҳои атеистон мебошад. илова бар ин мо фаҳмонидем ки чӣ гуна атеистҳо муъминонро танқид мекунанд. онҳо муъминонро дар эътиқод ба чизҳои ғайб муттаҳам мекунанд, ҳарчанд муъминон ба он далелҳо дошта бошанд ҳам. дар ҳамин ҳол атеистҳо бе ягон далел ба шарҳҳои моддии ҷузъҳои фитрати модарзод бовар мекунанд. онҳо муъминонро барои истифодаи ибораҳои «ман намедонам» дар ҷавоб ба баъзе саволҳо танқид мекунанд, ҳарчанд ин як эътиқоди ақлонӣ аст. аммо худи атеистон ибораҳои ба мисли «мо намедонем ки чаро чунин аст»ро истифода мебаранд. масалан, ҳангоми шарҳ додани ҳисси озодии ирода ки пурра бо назарияи моддии атеистӣ мухолифат мекунад. атеистҳо даъво мекунанд ки муъминон бо эътиқодашон худро фиреб медиҳанд, гарчанде ки дар асл худи атеистҳо худро фиреб медиҳанд, чунон ки мо дар маърузаи чаро мо дар ин ҷо ҳастем равшан баён намудем.
خلاصه در بعضی مسلمانان سوالها و شبهه‌ها به وجود آمده است که به آنها جوابهای قانع کننده داده نشده است. این میتواند از سببهای زیرین باشد. یکم، جستجو در منبع‌های درست با جدیت انجام نیافته است. دوم، پایه مستحکم اعتقاد در آنها وجود ندارد. سیوم، خطاها در اسلوب فهمیدن، یعنی وقتی شبهه‌ها با اساسهای روشن و با دلیل‌های تصدیق یافته اعتقاد موافقت نمی‌کنند. این گونه شخص می‌تواند تنها شبهه‌ها جمع آورد و به این باور کند که با رد کردن موجودیت الله مشکلات خود را حل کرده است. اما او نمی‌داند که رد کردن موجودیت الله باعث سلسله ردهای دیگر می‌شوند که به نیگیلیسم و مناقشه‌ها برده می‌رساند. جهانبینی اتئیستی که ادعا می‌کند موجودیت الله خیالات است، ناگزیر به رد کردن یکچند مفهوم‌ها آورده می‌رساند. از جمله همه ارزش‌ها و معناها، پرینسیپ‌های منطقی که آنها نیز خیالات ارزیابی می‌شوند، ارزش‌های اخلاقی، معنا و هدف هستی، آزادی اختیار انسان، معنویت انسان. طوری که ویلیام پروین پروفسور بیولوژی در دانشگاه کورنل گفته است، اتئیسم از رد کردن آفریدگار آغاز می‌یابد، سپس حیات پس از مرگ را رد می‌کند و وقتی که از این دو موضوع خلاص می‌شوی، رد کردن باقی مانده آسان‌تر می‌شود. تو امید موجودیت اخلاق مطلق را از دست می‌دهی، سپس امید آزادی اراده را. هیچ معنایی در هستی انسان وجود ندارد. ما زندگی میکنیم، میمیریم و تا ابد ناپدید میشویم. پس ای جوانی که دین خود را ترک کردی و با افتخار نزد دوستان خود اعلان کردی که از سوالها و شبهه‌های زیادی خلاص شدم، بدان تو از آنها نجات نیافتی، بلکه به اقیانوس پرتلاطم سوال و شبهه‌ها و مخالفت‌های نو وارد شدی. تو خودت را با زنجیر قوی بسته خود را به چاه عمیق پرتافتی و از این حقیقت جز با پوشانیدن چشمت از آن نجات نخواهی یافت. جواب به تنقیدگران: اکنون بیایید بعضی اعتراضها را که پس از نشر معروضه ها به ما ارسال شدند بررسی کنیم. مراجعت به آیات های قرآن. این معروضه ها نه تنها برای اتئیستان بلکه برای مسلمانان نیز پیش بینی شدند تا اعتقاد آنها مستحکم گردد. علاوه بر این در صحبت با اتئیست ما نه تنها میگوییم باور کن زیرا در قرآن چنین آمده است، بلکه در مقایسه با مخالفت های اتئیسم منطق و هماهنگ بودن جهانبینی اسلامی را نشان میدهیم. ما آیات هایی که دارای دلیل های منطقی میباشند استفاده میبریم. مثلا آیا آنها بیهوده آفریده شدند یا آنها خود آفرنده اند؟ این نه تنها دعوت به اعتقاد بلکه یک دلیل منطقی است. ذکر کردن نام الله به جای خدا. بعضی ها گفتند تو از موجودیت خدا خلاصه میکنی اما او را الله مینامی که معنای فهمیشی اسلامی را دارد. این خلاصه شخصی است. معروضه های ما دو چیز را اثبات میکند. یکم، موجودیت آفریدگاری که تمام عالم را اداره میکند. دوم، صفت‌های او که نشان می‌دهند که تصور اسلامی درباره او درست است. نسخه‌های تغییر یافته کتاب انجیل صفت‌های ناشایسته را به خدا منسوب می‌دهند. مثلا او با یعقوب مبارزه برده است یا پس از آفرینش استراحت کرده بود که با صفت‌های مکمل و حکمت بی‌نهایت و توانایی خدا مخالفت دارند. اما اسلام به الله چنان صفت‌های را منسوب می‌دهد که به او مناسب است: علم مطلق، حکمت، رحمت، کمالات. از این رو ذکر کردن نام الله نه مجبوریت بلکه انجام منطقی دلیل هاست. نادرستی اتئیسم و حق بودن اسلام. بعضی ها میگویند تو نادرستی اتئیسم را با حق بودن اسلام مقابل میگذاری، اما این حتمی نیست. من هرگز ادعا نکردم که رد کردن اتئیسم به فاصله حق بودن اسلام را اثبات میکند. این معروضه ها تنها آغاز یک سلسله اند. اول ما دلیل های موجودیت آفریدگار را بررسی میکنیم، سپس به نبوت محمد صلی الله علیه و سلم از جانب الله بودن قرآن و به شریعت اسلامی میگذاریم. استفاده اصطلاحات انگلیسی. بعضی ها میگویند که چرا ما بعضا منبع ها را با اشاره به زبان انگلیسی میاریم. این برای دقیقی است، زیرا بعضی اقتباس های اتئیستان و داروینیست ها تا حد دهشتناکند که آدمان در حقیقت از بودن آنها شبهه میکنند. ما اصل ها را میاریم تا هر کس بتواند خود تحقیق کند. همچنین ما اصطلاحات علمی و فرهنگی را در شکل اصلیشان استفاده میبریم تا از تحریف پیشگیری کرده شود. نظریه داروین. بعضی ها فکر کردند که ما نظریه اِوولوسیا را پورا رد میکنیم و به حمایه آن شروع میکنیم.
تا حال ما تنها پیامدهای اخلاقی داروینیسم و ناکافی بودن آن در شرح فطرت مادرزادی انسان را بررسی کردیم. مباحثه های پررای علمی نظریه اِوولوسیا پس از آوردن دلیل های منطقی موجودیت الله بررسی خواهیم کرد. این پایه‌گیری تحلیل دلیل های فطرتی مادرزادی است. بعداً با اراده الله ما به دلیل های منطقی میگذاریم که در آنجا باز پاسخ‌ها و بحث های سودمند بیشتر خواهند بود. بإذن الله تعالى فتابعونا والسلام عليكم ورحمة الله. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта ба шабакаи мо обуна шавед ва наворҳои моро ба дигарон расонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.